Lambida lakpa matamdasu Grismana call toroktuna Yorklabra mafam kada yorabano haiduna yamna hanglaki. Mabanigi lambida Malayadi mubho tu konam yorokpa duaida Grismana saron na call torokman bana gari dugi maning de tongiba mamana baduna gari adu thawan laga saron na maning de tongduna laki. Ilan Chira Junction yorokpa matamda Grisma gi mama amasung Grisma gi uncle Honda Activa amada mayok na balambidagi lakpadu uki. Sarona mama nabada Grisma gi mama ga uncle ga asida satkre haiduna wari watai sanaki. Matam adu phawda Grisma na saron bu uningba ngaingamdabagi mawongda WhatsApp ta message kaya ama tharakpa lepti. Mahak na yamna khawrang na ngairibasigi maram su leiribani. Lambida leptana lakpana saron amadi mama nabadu Grisma gi mayung gi thongal da yawre. Grisma na hana na hangdoklaga thamlamlaba gate adu lanchillaga saron changki. Amadi mahaka lakminariba mama nabaduna gate adudagi irap laptaba mafam amada ngaihanduna lehellamki. Saron bu ngaiduna Grisma bedroom da leiramki. Mabani tuminaduna ngahak leiminare. Saron na thaknabani haiduna Grisma na hana na semlaba kasayam ama Famung adugi manakta thamdi. Kasayam haibasi Tamil Nadu amadi Kerala somda yamna thaknai. Kasayam thakpana hakchangi immunity kan khathalle. Chaba tumhalle lok thunggadabadagi ngak thoe. Amadi hakchang da kanaba kaya marum piba herbal gi hidak makhal amani. Saron amasung Grisma loina rakpa tha kharagi mamangda Saron na Grisma da kasayam pibada thakpa hinakhide. Aduna thakhide. Adubu hantak kasayam thakpagi challenge ama oina Grisma na mabani kasayam thaksi haiduna hawdok lebani. Saron di kasayam thakpa hainai. Hana su thai. Grisma na Saron na tauba ngamgadaba pumnamak kuina loina rakpagi matik khangi. Hana na semlaba kasayam mahigi glass adu Famung manakta thammi. Mabani ngaihak hipminarba matungda kasayam glass ani puthoklaga Grisma na Saron da ama pire. Aduga mabani glass amamam thakminnar. Mahusana kasayam gi mahau ase khatak taw. Glass ama thakpa matamda amuktang da punna thaksin mana kharapai. Maramaduna Saron da piriba kasayam adu Saron na amuktang da punna thaksin. Akhaba mahau adu mangnaba haiduna Grisma na fruity amaga yam thuna pisin aduga thakhalni. Hanaga mahau manade haibasidi khangi adubo Grisma gi makhutna semjaba oibana kasayam lon bada khara henjinna lon khibagi oigani haina Saron na isamchamna khanki. Adubu mikup kharagi matungda Saron na Grisma mabani na leiriba bedroom gi toilet ta changduna handokpa haur. Masada haifam khangdaba ma tawre. Thunamak Grisma bu mayum aduda phajana leinaba hairamlaga mahak chatlukhige masa yamna nungaitre haraga tholki. Ngaiduna leiriba mamanaba aduna bike adu thawhanlaga makhoi ani Saron gi mayum maikai panglakki. Lambi lakpada Grisma message kaya tharaki. Mahak soikhre Saugunu haibana chingba yamna nungsiba saba message kya ama tharaki. Saron nasu saude karigi saudoino nangna karigi soibano mahak karisu khande chanadabagi handoklibo oramgani haiduna khum. Mahakna halakpagi lambida Bilayan Bilakam yorokpa matamda Saron handokniba phaurakpana lambida gari khamlaga lambi mataida handokhi. Amuksu Ilan Chira Junction yorokpada makhoi ani gari adu khamlaga amukhasu Saron handokhi. Handokpada yorokliba machu adu sanglainaba ngakta oibana mamanabana kari chasanlakpano hangi. Saron na kari su charakte adubu Grisma na semba kasayamga fruity gadi thaklai haina khomki. Asum thauduna lakpana Samudaya patu kauba mafam ama yaurabada Saron gi mamanabadu mayumda changhaure. Adubu Saron gi mamanabana Saron gari thauba ngamgadra hanglakpada tapna thauraga asum yoksin kharge haiduna Saron na khumlaga mamanababu thadaramlibani. Adugu Saron na gari adu tapna thauduna mayum tamna lai. Mayum yorabada gari khamba phauba ngamde. Saron gi mayamba leirame. Saron gi mayambana mahakpu ngakpiraga imungda pusilli. Kari taurabano hangbada fruity amadi thaklai haiduna khum. Mayum hek yaubaga masing khangdana handoktuna leire. Amangba phauba khamba ngamdabagi mawongda lei. Numitugi numidangda Saron hainingai litana soktharakpana Parasalada leiba government hospital da pukhalle. Mafam aduda doctor specialty leitabana Thirubhananthapuram da leiba medical college hospital amada amuk pukhalle. Numid asigi numidang ahing pung 12 makhai tarakpada phibam khajiktang phagalakpum tawbana Balia Thura da leiba mamagi mayumda putharakhi. Ahing aduma matin yotpa yakide. Adubu Grisma na soikhre haiduna hanjan message kya tharakhi. Hojik anaba hangbagi mahutta kari atopa sasinlubage fruity thaklubaduda chanadraba jala. Mahak yamlan khre haina WhatsApp message kaya tharaktuna emotional blackmail tawduna
ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯣꯠꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯣꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯟꯕꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ October 15, 2022ꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯜꯂꯀꯥꯗꯥꯕꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯣꯟ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯔꯣꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯔꯣꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯕꯨꯛꯇ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ October 16ꯗ ꯊꯤꯔꯨꯕꯥꯅꯟꯊꯄꯨꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ 4th ꯇꯥꯂꯨꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯁꯥꯔꯣꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯁꯥꯌꯝ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯤडिꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯁꯖꯦꯁꯠ ꯇꯧꯈꯤ October 17, 2022 ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯁꯥꯔꯣꯟ ICUꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯔꯩ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯅ ꯇꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ENT ꯋꯤꯡꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯈꯔ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯥꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗ ꯍꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯨꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯛꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯑꯥꯌꯨꯔꯚꯦꯗꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ October 14ꯗ ꯁꯥꯔꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯪꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯟ ꯀꯂꯥ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯀꯣꯀꯤꯂꯥꯁꯝ ꯀꯁꯥꯌꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯂꯛꯏ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯂꯒ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯃꯥ ꯍꯜꯂꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯝ ꯊꯥꯔꯛꯃꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯃꯥꯅ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯞꯄ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐꯣꯇꯣ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯝꯂꯛꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯆꯥꯗ ꯊꯛꯇꯅ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯣꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ WhatsAppꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯛꯂꯝꯂꯒ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯂꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ October 19, 2022ꯗ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ICUꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯗꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯪꯂꯨꯕꯗ ꯁꯥꯔꯣꯟꯅ ꯀꯞꯂꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯁꯤꯡꯉꯝꯗꯅ ꯁꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯄꯥꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯎꯃꯦꯜꯂꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ ꯁꯥꯔꯣꯟꯕꯨ ꯂꯧꯅꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯄꯨꯟꯁꯦꯝꯕ ꯄꯥꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯔꯣꯟꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯔꯣꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯕꯨ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯝꯗꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯥꯎꯅꯔꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯛꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ ꯁꯥꯔꯣꯟꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯖꯨꯁ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯖꯨꯁꯇ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯤꯊꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯁꯥꯌꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯁꯥꯔꯣꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯨꯕꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯃꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯪꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯁꯨꯝꯅꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯇꯤ ꯊꯛꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯅꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ October 14ꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯂꯪꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ October 15, 2022ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5:95 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔꯣꯟ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ October 23, 2022ꯗ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯁꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯅꯕ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯈꯠꯈꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯇꯦꯁꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯜ ꯗꯥꯇꯥ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯠꯈꯤ October 19, 2022ꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯕ November 1, 2022ꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯒꯤ ꯑꯪꯀꯜꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔꯣꯟꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ ꯀꯁꯥꯌꯝ ꯄꯤꯊꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯁꯥꯌꯝꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯁꯥꯌꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯅ ꯑꯆꯦꯡꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯖꯨꯁ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯂꯣ ꯃꯤꯛꯁꯆꯔ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯍꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯨꯁꯀꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯔꯣꯟꯅ
थकप हौरिबा जुस अदु पुकनुंग योत्सिंदना ओथोरखिबन मदुदा ग्रेस्मागी सारोनबु लौनम तौदुना हाटपगी अहानबा प्लान अदुमा फेल ओइखिबने मागी हाइना सिग्नदुना लैरिबा नुपा अदुदा माटा सेंगना लैनिंखि मरम अदुना सारोनदगी मतौ करमना महाक नानथोकनी हाइबसि मागी वाखलदा अदुमक खंदुना लैबा वाफमने सारोनना हॉस्पिटल की ICU दा करिसु साबा थकपा यादना तादुना लैरमलगा ताइबंगपान थादोखिबदगी सारोन लैत्रे ताबदा महाक कोमे खनखिबने पुलिसना सोयदना थिरकपा याय खनबदगिसु महाकना टैक्टिस मवोंग सिजिनखि पोस्टमार्टम अमदी लैबोरेटरी रिपोर्ट की मतुंग इन्ना हु सारुबदगी सारोन सिबनी हाइबसिमदी खंखि अदुबु करी हुनो हाइबसिमदी डिटेक्ट तौबा ngamखिदे मरमदे ग्रेस्माना पिथखिबा हु असि ब्लड स्ट्रीम दा 24 आवर्स की मनुंग दा टेस्ट तौरबदी डिटेक्ट तौवे अदुबु पुंग कुनमरी हेंतोखरबदी हु अदु डिटेक्ट तौबा ngamदे हक्सांगी ऑर्गन सिंगदा हु अदुगी मयाइना चंगसिनखरगा ऑर्गन फेलियर ओहेनबा हु मखलमनी करी करम हुनो हाइबदसु वारी मखा ताबिरगा खंगबिगन ग्रेस्माना अहानबदा पुलिसता मिनमदुना अरानबा कया खुमकी महागना पिथखिबसि कसायमगा फ्रूटीगा खक्तने अतै अतोपा पिथखिबा लैते असुमना खुमकी इन्वेस्टिगेशन की मतमदा पुलिसना हंगबा वाहंगदा लाना खुमबगी अमसुंग एविडेंस मांगहनबगी सैराकसु कोर्टना काइना थंगदा ग्रेस्मागी मथक्ता लाउथोखि महाके अंकल असि लौ सिंगु तौबा नुपाने अदुदा नतना लौ सिंगु तौबदा सिनबा हिदाक लांगथक पेस्टिसाइड हर्बिसाइड अमदि एग्रीकल्चर की हिदाक लांगथक की दुकान मसा अमसु केरला अमदि तमिलनाडु की लोनबा मफमदा फम्मे ग्रेस्मागी फोन पुलिसना फागतपदा केस असिगी यामना कानबा डेटा कया अमा फंगबा ngamki ऑल मार्थंदा थोंगदा जूस चैलेंज तौखिबगी मतम अदवायदा ग्रेस्माना पैरास्टामोल डोलो मिक्सचर ना हक्सांगदा कमदौना सोहनले कमदौना पैरास्टामोल डोलो मिक्सचर ना मी अमा सिहनबदा पुंग कया संगी हाइबना सिंगबा सर्च कीवर्ड मयाम अमा गूगल दा थीदुना येंखिबगे वेब सर्च हिस्ट्री फंगबा ngamki पुलिसना फोन डाटा रिकॉर्ड अदुगी रिपोर्ट अदु येंगलगा ग्रेस्मादा वाहंग पाहोंग तौबदा मतम अदुदा महाक लाइहौ हौदुना कन्ना नाकी अदुगी नमक्ता गूगल दा पैरास्टामोल अमदि डोलोगी मतांगदा थीबनी हाइदुना खुमकी पुलिसता अमुक्सु मिनमकी ग्रेस्मागी फोन डाटा रिकॉर्ड अदुदा गूगल दा वेब सर्च की हिस्ट्री ओइना कपिक हार्बिसाइड की साइड इफेक्ट कपिक हार्बिसाइड थकपदा मी अमा सिहनबदा पुंग कया संग कपिक की महाव कपिक थकलुरबा मतुंग ब्लड टेस्ट रिजल्ट कमदौना थोई हाइबना सिंगबा थीदुना येंखिबगा रिकॉर्ड फंगबा ngame अदुगा अटोपा रिकॉर्ड ता गूगल सर्च हिस्ट्री कमदौना ककनी WhatsApp message kakibagi record phangma ngambra how to backup WhatsApp message haibana singba kaya ama thirambagi Google search history dagi khangba ngamki mahangna saronda last oina tharamba message kharasu delete tawkhibani phone data record siengbada yamna chanaba matching oiba result kaya phangba ngamkiba asina case asigi process ta kumang sausin bangamki Grespana kapik herbicide ase mahaki uncle gi mayum aduda laiba ui मधु ग्रेस्मा के अंकल ना लो सिंगु तौबदा सिजननबा लैरगा थम्बन कपिक हर्बिसाइड असिमक केरला दा थिंगबा मरमना तमिलनाडु साइड की लैरगा पुरखिबन हिदाक अदु युमदा सुम थम्बा दु उरुबदगी कपिक हर्बिसाइड के साइड इफेक्ट की मतांगदा महाकना गूगल अमदि इंटरनेट ता सर्च तौदुना थीबा हौखि कसायम पाउडरना ग्रेस्मा की ममाना थकनबा मखोइगी साखुमदा अदुमक लै ममादि कसायम चांग नायना थै कसायम कमदौना सेमगनी हाइबसिसु ममाना हेक सेमबा अदु उबदगी ग्रेस्माना कसायम गी मही सेमबा है पुलिसता ग्रेस्मा मसाना मराल याजरकलबा मतम मदुदा ग्रेस्माना ममागी कसायम पाउडर अदु खरा लौरगा कसायम मही सेमलगा कपिक हर्बिसाइड अदु यानसिनबनी हाइबसिमा कन्फेस तौखि कपिक हर्बिसाइड यानसिलबा मही अदु थकलबा मतुंग हक्सांगी ई टेस्ट तौबदा पुंग कुनमरी गी मनुंगदा हु अदु डिटेक्ट तौबंगम मतमसी हेंदोखरबदे डिटेक्ट तौबंगमदे मरमदुना पुंग कुनमरी गी मनुंग असिदा ग्रेस्माना डिले टैक्टिक्स ओइना सारोंदा कॉल अमदि WhatsApp मेसेज कया थारक्तुना वरी वटाई सानखि ग्रेस्मा मसासु ममांगदा कसायम थकपदा ओय अदो नंगे दमाय ओदे हाइबने सिंगबा सारोंदा सिंगनबा पोक्तनबा वहाई वता कयामा समजिन साजनदुना मतम मांगले हु सारु बगिनी हाइबसी खंगदनबा कटना होनखि मरमदुना सारोन अहानबा टेस्ट तौबदा पुंग कुनमरी हेनखिबना टेस्ट रिपोर्ट पुनमक नॉर्मल ओरखिबने काइना थंगदा मचिन मरै तलकपा इसिंग फाव योटपा यारक्तबा अमदि कोना थंगदा किडनी फेल ओरकपा मतम अदुवाइदा
कोना महाक हु सारुबगी ओरंबा याय हाइबसे डॉक्टर सिंगना चिंगनबा फावरखिबनी ग्रेसमाना हु असि डिटेक्ट तौबगी मतम हु असिना हक्सांगदा करी करी सोहनलकी मतौ करमना सोहनले मियोय अमना हु असि चारुरबा मतुंग मतम कयाम कुइरगा महाक सिगनी हाइबसी फावबा इंटरनेट ता हानना सर्च तौदुना थिजिनख्रे अमदा येंख्रे अदुगुंबा लौसिंग सिजनबा ngamliba simakki maram ase mahak lairik hai technology khangi mahakna tamliba college adugi class aduda mahak first position holder ni Grasma gi mama amadi uncle bu evidence mangan bagi maralda police na phagat khibani mama di tha ama makhai muk jail da leiramlaga bail da thoki Grasma gi uncle na tha ahum jail da leiramlaga bail da thoki Grasma na tha tara mathoi jail da leiramlaga bail da thoki adubu case ti makha sathaki April 2023 dagi case asigi ticket pagi thabak amadi maralai ba mioi puthok pagi thabak kumang chawsin na changchin lakhi onlak pa chahi 2024 की March 18 दा ट्रायल सथबा होकी 2025 की January ahum दा केस लोशन की अमदी January तांग कुन 2025 दा ग्रेसमा बु थौरी यानदुन सीबगी सैराक लाउ ठोकी ग्रेसमा की माइकई दगी महा की सही नौरिबा अमदी एकेडमिक अचीवमेंट कया असि येंगबिरगा असिगुंबा सीबगी सैराक असि पिबिदनबा हाइजरकी अदुबु ऑनरेबल कोर्ट ने याखिदे अदुबु मुख हायर कोर्ट अपील चटपदी याहनकी हौजिक ग्रेसमा की हिंगबा अमदी सीबा मखा ताना येंगमिन्नखिसि अदुबु सारोन की थवाई याउद्रबा हक्सांगना लैरोन चनख्रबसु थवाइदे मपुगी लैकोलदा इंगना चिकना लैरसनो थाजबा अमना थाजबा अमबु कमदौना थाजबा मांगहनखि हाइबसि वारी असिदगी खरा मखैदि खंगबा ngambiramlagani वारी असिगी मतंगदा wahang amatang thamjari madude Grasma bu police na ihan hana phakibasi karamba chahi gi tang kayadano comment soidana bokhum ibiramo